Kita ini penting biang. Kerja iyo tak kerja lang pajak tu orang. Tak kerja lang. Pakai kerja mi nang tak. Kuno pakai pengiyo history. Pi kerja mi nang ni kalau ben lada ke sarkar Assam kam snap ye kerja dawa state jongi ngilek da non violent direct action. Kata ka pami na kata ka public meeting ka bahe tong ngilek da non violent direct action. Di sarkar Assam hi do kata ru udang pene. Pi kutu ke por ini ki Assamese ki pe iben bahayangi kasi. Baki simya ladi baki dai ki civilized people. Baki kasi ki dai ki savage. Oh, Hadu kata pat tidak ongru kumno ki savage ki syarhi daladi. oh. Hadu kata pat dai kata ka pendom kalau penlong kat hadu ban daya le dah tani ka non violent direct action. Dila adin jong ni ka hartal precision ka bahe tau rai kalong mangin lek da kata dikani ka non violent direct action pa la organize kelang kerja si jentia te kawai ka ba ni yeng ki nong yalam ki jongi ki pensutu yengi ki ong bet abang yong kan non violent kadai ka polisi ka jong u Mahatma Gandhi. Yin boot ya ka polisi jong Mahatma Gandhi. Dila organize kata ka non violent direct action legit ki volunteer man ki dong ki snong legit. Te ki wan ban ai ya ka jing batai kan. Te kam dan hi kata ka jing boong sipai bandaya parit bandaya left right kam dot. Mereka wantang ki instruction ke jing batai ke jing pensai. Em te kumno bangi poi je ka hill state. Mau ka kongres ka persya. Ka persiap ha. Deh deh ke je ki jong pi ku melong pila poi je ka. Rai ban pile je ka direct action. Da ka direct action, non violent direct action. Kapani ba ka sokar ka ting ya ka direct action ha no dor bangi hill state. Kan long kum ta, kalong kum ni mo. Pi nomor bangile da ka non violent direct action, la pensul thu yang ni ba la da uthap lu syak. Ada kenjat ru syak. Lada bom du lathiru syak. Wada syak du kuliru syak. Hadu kata la penrong ya kata kemensi ma po jongi ba ni dai malong ki baya syak. Bon ki bla syak bom. Ma kata non violent. Akadi yaki akadi. Oh ki yaki itu ya ka wasu kelumar bet. Te one point no syak ni non violent mo. Dia lapan bet, dia kaya tarik nam kan mau syuk mengilek yang kena non violent direct action kan. Tangwa kadai kesengi jong kejing yam brio, jong kecai penrio. Kejing yam brio jong kecai penrio, mengilek yang kena non violent direct action. Pi kalong kum ni, kejing penbet kalong ba, la ila don kum ba, live po sopo hajar ngut ki volunteer. Kita tap ini tu piajar nam mengatap mengamata. Bahkan dia kebatch. Di lepen bet nyaw ba jem step ya kenduk lang hakasi nasional dor bahawal. Tuk po kadang don ka asam tai itu. Di barok ki volunteers kila don kila ya poitang step. De lapen suatu yang ini daya kublai daya kedop daya do imei pa imen ki para ye namar ba pimtip pinwan payeng pinwan paisyo te uni Assam ula ai ka warning no open wit open thot siap bet siap bet te ula long ready ru ya ladi te hak ta ka step ke bangin mi ban le cega direct action kejingya yang beriu kepala serkai. Naduk bami na yeng lah yang beriu lah duk lah kublai lah doi mei pagi men para bandumon pasu. Ya pil pilihan dah. Oh, Mana doi pil. imei pa yeng. Te ngai kenduk lang. Dai kenduk lang. Kadang-kadang kejing jauh mat kejing yang. Naduk na yeng lah pensai kita ti yeng para bilang ba
Pak iki khôn em ngasih orang kadang tu kerja do, kadang kerja yang beriu aja. cái chừng yam brio ba là số thu ban lết bết sẽ cái chừng yam brio cái đấy kata ban numan phai suk đấy ban numan phai suk thì Indo buat ba ang dia kasih nasional bahol kita kasih pelatihan lagi pilot buat ba nado nang tei na seng jing tip cái seng jing tip cái đây cái tu cái building badan cái YMCA mà ta Oh, Masa ka doon kaya nga samtay, ay ka tingin ito kaya nga sensitive, doon ikalong kita library. Yung baro, miswa tingin yung may ka sensitive, kanya ka ito kajagaan to. Tinado nang to na sensitive, sa do sa tiya yung darbar himamalim. Tapay ba, baro to pay ba, yamot ba't kung ba't sinra. Siya yamay, naman ba, yung late bait sa kajing yam. Tiên đang nghĩ là phân biệt chúng ta cái chính phân biệt ở lòng ba nhau cái gì mà step cái này cái fast batch san phong ngột thế là đã sẽ xét san phong ngột in pa sispa ngột sẽ xét sispa ngột in pa san spa ngột là sẽ xét san spa ngột in pa si hajar ngột sẽ xét si hajar ngột in pa si hajar ngột sẽ xét si hajar ngột in pa arfa hajar ngột thế là lại kita ke first batch nhau cái step dia bidan lang tu. em nganga deh ke batch ke ba si fawaja memang pedang kena sama apa ke dengan deh ke batch si fawaja te dah ke lại ke first batch của te te kini ki polis nang te na jan library nang tu IGP tu all scene nang tu kita stop sepak bat disulai thì ông người ta cái gì nghe lẽ kita belajar ngamat te pesau ki pulit asam kita da pesau thì cái lệnh tu xem lẽ vậy hak ta ko ba lệnh ya lam ba Stanley nakamat Stanley Nichols Roy Hak dia leh menengkong. leader jong first batch ba Stanley Nichols Roy ra ba lama nang poi sekretariat rung ma plau sekretariat ya ketua lama EPSLC te agak ti jong stasiun kandi don stasiun jong matma kandi sekretariat tu ke por upai kemat jo surok te upai da kata dong sia sekretariat te agak lama agak ti kandi ban nomor belai pengibut ya polisi jong kandi te umnut sian ap si teng tenta umnut sian semio khobore Pak biang no sakata ko ka batch ka basis pangot. Ta poi hadu ka batch ka basia jangot. Poi sete no siap. Hadu si bejemen sengi. BP Saliha. Chief Minister jong Assam to ko por. Pun manawo. Ngin ai hils tiet no. Ya ka kasih jantiang. Lamas na ay ta. Jam jai. Poi ba para nang dia mau kar syas ketriat syat komentar la rai ta Tu, dengan klip yang hak asli bang yo ek history. Kemalong mentan pisutu ek jing pisutu ek jing pang. Pisutu ek jing ta ek jing perkhat. Ban pisutu mentan ek jing syak kemno bekyong ya de wi. Sabi cuma biang. Di kabang aku aban kili. Long hakasmi kabaka Meghalaya ka yo ek hilste. Tole se gila bang long haka. Autonomous de gila bang long haka full state. Kai gi so jo gi beri wa ta kasni. Haka ta ka jing pen bena ban ai hill state no ya ka kasi jantia. Tekla long ka jing kemen. Glat lut ikitu ki berokot kijing sa jenjar jing sa sitom kijing red musim bala sumut ban yap no re plat lut gitu berokot teke ke beja kani ka kubor ka poisa Delhi tak ade ka por jo ka Indira Gandhi sen yo phong ade ki Indira Gandhi ko ka prime minister la poisa ti ka fa khot ye kini ki leaders sa Delhi bro diglele dah kila wan fine na Delhi wan rai ka kubor ba ong ka prime minister
ban Aishwa da ka sop state kata ka autonomous Meghalaya autonomous state Aishwa da kata dalam benaik tawan ra sini lumbiang ya ke jingalang bah kadon kata ka jing terwa ya hakane ke meeting ke baya kenduk ba amda idon ki bapdiang no dan bapdiang idon bapdiang the majority hi ki pdiang re sipawa nang ta kim pdiang but they hakata kasngi ba kapat ki PHLC kan tu kenal te kata ring kan mau syu pi kata benai te kan mau syu de ki de snem nyopho ditarik ke benai dengan kan mau syu kapat ki PHLC ki mi no te ki lidar jong kita ki bapatnya ki PHLC kita ki jong baho ping jong baho bar ki jong ba beneng ki jong pun ki lidar tu de yang persyano ngimtre yak autonomous state kyo ngimtre de hadu kepenlong ya kata ke bab petno na ke PHLC ki penlong ke jingalang pai ba keleng bat ko wei ka ba kile akata ka por ken kilang khot pai ba banwan ya kendo amat paran menyai person sya yorongem kita ki bapat kisna ka sunduk ya breu kisna ka sunduk ya breu kita tak sunduk ya breu autonomous state tak sunduk ya breu kita autonomous state si kia ba tak sunduk ya breu ko beret kat tu ye kia ba tak sunduk ya breu yung ba hoping uba misyak karungor ngolai nang tai kui ki ramba itu kia ba tak sunduk sama dan orang hem ki thang siwai kita sunduk ki sama meeting de nang ta kami ke HSPDP di nang ta kami ke HSPDP de ki persiapet de kan ni ka PHLC de kelas rapan pediang bahaya kan ni ka autonomous state rekini ki persiapet iya bat bet ki hala bet Meghalaya bet ya kendu tang ya kendu gitu ki ba pediang autonomous ki lakot Meghalaya lai pertapta de hakas ni ba penbet banwan thung ya autonomous state kasngi banwan thung ya autonomous state tengi ki volunteers barohai nadu jengking MSRP hadu karkit laban karsin ground magi ki play ki ya autonomous state akarsin ground ngilai baro ngilai ya riam hikum bariam ta ngiyang aliang surok ban pediang burom yak Indira Gandhi kan wan man play kata di sistem kenta siapa kan poi ke Indira Gandhi wan poi ke HSPDP kira lamayong ki perta we oppose Meghalaya, we oppose autonomous state kira lamayong ta te kila maham pa ingir wat pentut ai kin lek ka bagiman nama ngila yang ke polisi non violent tinggi sias ngapung tangan tinggi yang tu kir yang na din jongi kia perta ka we lamayong ke Indira Gandhi tinggi ya kaya katung dap la kadap te na thung ini hi kot iba Captain Williamson Sama Chief Minister Baningkong jong Meghalaya na do autonomous state tiu ai ka welcome speech ke pediang sobai ke Indira Gandhi te daraya itu tang hapok kendai benai kani kadai kebagi thung ya ka autonomous state ketika arterik ke jong benai April sejak kendai Spanyol po tangah din kendai benai na central government ki declare no benai full state no ya ka kasi jantia ya ka Meghalaya na full state no te ki lawan biang Indira Gandhi
ban thung ban pun scam ya kata ka full state hang ni hamadan pulo te hang ni ru pat ba bon jalut gilamayong jalut taki slogan parok dan rai gitu ki portifikat sa pangilet ka sa pangiya ya kundu yung me khaloi kita tamam ni te ka jingkemen ka bang ngimla sa ban batay bala yo ya ka full state bala thung ya ka ni ka full state aga arfuitrik na January ni Spanya fuar. Kita kan dai benai. Ayo ek full